na oka say all bagana na wabeye me ho ade o ye no fa yin wi ana wode me ho ade ye na to aso no still da na ogusunya sa trait no nti dano na me wa adwumam no friend me video call say o police tabi ho of France akoje nioma aba na me semate ti enwumre awia no mante ne nka enwumre onso ye obi on eta frame nti me pon adwuma me Kofi no me friend no ekọ but on fanti me dwen say o hebo obi obe frame normally o hebo la on fa phone nto ne nchen nti o hwebo enwumre na wan frame ante ne nka nti ade che na I say look strange mama say on one pa no knowing say ya chi no e wo France na ya nchi no airport o ma check ni bibia o kofa train akoni sister fie e na me security bibisa na say o paadi o hwehwe ne bag so hu no say gold na e wo na ho no e ho receipt we no so wo no ameto gold o twem na akoni baby enu ani ya chi no call police station call court adechi amano 5 years just like that yamano 5 years no owoma na mo cheno no ho na ebehwe ne ma no mo say on provide evidence a chese owoma nti ono so a divorcee and o friend yere no Ghana say on scanning ne ma no birth set and family ne lawyer na just to prove say owoma Oba ni so obeye sa je se be ma na sa ne na be ware o majai for 12 years Oba na anye ti court sa ma na another 2 weeks so on provide the evidence ti be ma so ka kire ba ni say ono so obi obe ware no ti se ba ne mfa eyi ne ma onjai Oba na mfa anko court say wadi court tro omo sa ma so 10 years 10 years no akweti say na busuafo no efa akiri na akweti say na meme so na brand dem na brand so ya we say meme fom so na ma oyede odem wonya sa akwenhia because watena on 35 years say adwuma na wayede waya wonya problem bia si afia den na wonya sa de no enti na maintain nka omuma ni je oni nyina na maintain nka enti na me friend e bra bia bisa na oso omo so ntene nka ti later na minyan ono ne de omo sinike fun command o prison ho no de friend me ka che me say ni say na aba o na warning na yete me no ehun sunsu anso ni in fact that no man fan easy because say o na busua o ne ma na asemwa na ono ne de bua me na wakonya sa problem no dan ma fana ho gronso because you so innocent Boston FM okay say they say the akwa no no nyamba say 10 years no me too young say met na senti no osre me nyobi obetimi asoso me ne nkra no ma na me ka kire ne se o wa boa me na me suntina wo da afiase enti no me so sacrifice am so me ye ne say me so me de metena se no say no say me penase mo dia because maintaining can be because phone ye de ya siniki na abre no e na o ne me kasa enti o ma na matene nka baako enti edidi mu ana me go so ye adwuma na it go to a point na me nko me salary emba me salary mba na me boss ne ka kire me say or the me ma broni company bi enti dan ombe fa me ko interview broni ni hu me ano so opema se me interview no kra onye me enti ofa madwuma ma dana enti big company me na me ye bibia o broni ne mba ho ti me ne na ye adwuma 2 months 3 months no friend me one day say me was spiritual father na me say me panacho there bi na me bisa ne say boss nka bibia o say 3 cute ladies beating a warning no bisa me say minim say opema sempa na me say boss minim say opema say because me salary crowd the man me bro so and now so the surprises be bring me who so opema or say me that's the problem it's mention na menye den
men solve it and I miss no menim asofo a men call mo and I mean whom pie men bo because me obi a me da menda because me da ya me sona na adwuniti no me de be empire bonam de me de abiti time because me da so da ya e be yedi problem de ene me ha me ho na me pacho amount for the so da e no mu hu se nipa miensa no omudi ochi no also da ya de na ya otai hu okay me so da ye hu sa nipa no ba me so da na me ni atitru na ekodina se minya so sa da ye ne pe ade achi pe me hia obi obeboa me sa na obeye because me so da ye hu normal person bi se me ne ekodina da just say we say atitru na me to mumu na bit say Kofi Gyimah Ankona musa me pa try Tuaso unyaba nti daya mes na bi oso a obeso na boy yare obeda na boy yare na nsem so bi ma me koda emergency kra nti no adame menda na adwono ne ebeto me anadwo no na e yasem nti no menna ena me ya me bisanya me sa den because usi utumi ade nyina ye Jeremiah 32:27. Osimini nyankopon. We are singing na nyankopon ti bibi ye me na suerade. Ma bre. Lawson FM. My bread because me won't mean ye bu and I mean anamo beer I mean to ye. The more I may bump by no. Now I only ye kiss it. Na near my Emma me trim that say be a young be no ye. Emma cause me pese me ma be di me won ya. That because ya on a door so. And I may be so being a problem. I mean, almost friend me catch them. Na me share o moon cry, but me anka sana me woman to me come myself. See, me the I am pieball, and I made sure right there. But I say a doorso near money doorso. That is a doorso. 96.3. Cause if you say me who does some damn journey. See me swaka me some mammies and serious no ye yes ya may day cause minima the crodian tia a woo yes cause a day nipani who wow pewasem or yes so boa ida say or so diana nipani bebo money yes I did say na me intimin to membo and I say nipani bed on one cassa betrini home. Cause one of my nippon be shell, me pesa me bo me pewasem. Acha ye 2 weeks. And one no onye nippon she onye ni bibia na nippana ede. Oko. And ti brony ne cars asem ne tremino. Dan me soon cause me say ahanso. And check 3 weeks pepe and or say on to me menye webio because on only to me risk in a life. Tinese ya say medi ti medi no na me call me boss no okobo na mane say na akoso e no say okay na me ne wo ho nkakra tina importer bi ba ye ho okomasem da no me pade e de tutu ye nsapa tina me bo watch bi no say o watch ye me fe to ne say na me so no say o ya o pebi aso ne media agro e na me so me obi e hye manum kra me de be ma enti me ko krom na me koto bi na me mom na ndu 50 Ghana mpo na mom de share e package na de kama na me de breman no ti man e ba office ha me de man no so o agro kra na no odi
to order no G. To order, I will see from no seeming dinner chin to make what I come no so. What opema some sana, me free in a bar hall, Ubisa bisa me woman. Now, baby, you're free. Me can't be or say opema or peso boame, but any ne bonnet so or no or yere. But peso for me sending me a ketua because me boadie. And I'm a dana say. And she said, I want buy a drum one. Or tremor how this schedule could be ready. Be a 500 Ghana. 200 no afro so. Me discard just me so do waje. Ti me that time me form you so na say ono call Franco. Ekoto phone brem ewie bi na maninda. Ewie obemo ma e de aduane abreme. Enti opema sam na okache me say so officer adwuma na enko into opese wo gisto. Nanka wo fa nsuo ni minerals ni gum na menye de me hwe na ebeboa me na opese menye bibi na ompese mesa akọ machi nsapan plot okora obedi bia ma me na menye ne nkakra na me da na se afi ade edi no se memie nkone enkope store ni bi tie koye komti one ekochini baabi ya enye bi ene o de share da foforo se wo kọ baabi nti ne next you know na ya san akoto aso ene o ma mi ska na oja me kwan afi de ya me frɛ bra ya o peke me kɔ no body kan ka che me se ni nua ketewa ne me ena me bra penin nti se wo ya ade bi na ha me amenka nkyere no me so me ya ade na enye obeka che me se ni nua Lawson FM. se me ye obi ma le se de na mo misro se ma fumwa fa che me because the last in koma ye di ye that say me ba me afọ shop e ya hwo ho su you anti or frame anti jiska we to ho me ne na nya issue ti ono so ma wade na o friend adanase a on pekinti ya na maye na odi wadanase enti on ba ho na we na me bisa guy bi obe na bisa nse what ni pass mesinka o so maintenance ti na ye we adwuma na obi be ye document bi na me piece no ne mba na me call boy bi piece ho se me kwakwa se boy na loge ne WhatsApp ne wo piece ne so na bra na na me sunti afi weja office oba no o ma na message say obo me din se me wo ho na guy no so ne chat on the phone so ba me hu no piece no so also me wo ho no guy ne ka che nso ma bisa ne se o we na ono na ka che me say on temika as I can say, oh, very good. You are a very smart guy. I like you. Don't let her know that I'm here. Until one for print out to be shared or down. In fact, me who message, you know, me real win. I'm say, and then sub you. Nipa ya kope shop. Ye bi asho that's ye sanko wa mo sika show nkwana afede all of the sudden wuntin was wonsi hobio aden ena etoko try nti ena me so amba hobio my friend so amana mpeke me koda obeba no mo de adekode ahia no down because oye importer no de adekode ahia no down ono okọ ne baby ena medete wo saa enti akweti se ne we free ho ade achi be shi obi acha 3 days we be shi helper acha 1 month ni 3 weeks ni pa ne de ebeko ni pa ne beko saa na ekoso na ne aka machi ni se o de se me sa ehu man bi ono so aban mu mpanyimfo ni bi ono so be ye ade wo ho na ekoye de na ni nwia no efre me se me nkyerechire mu nkyere nti o te me voice no so ade chi a obeba ye dwuma mu abehwe me so be no so me ho ye ne fo obeboa me ena obi sa na me o me wo ha se no so ena okoje 2 bedroom flat ma me na ho no se okofa perfume okofa niema edigum se ene online ye 20 me ye live ni ade a enkrofo be purchase ena me dana se ti me dana se no edi be ade na man ton andi 2 weeks o ena ho be hye na me kwa adwuma me wa adwuma na
me feel afraid me say me won and I'm so me wage no say yes asem asi feel and I'm say the asem o say si ja to feel eja Lawson FM yenimwa me say ya for pinti asem man no je ho na je fa ne ma no kra free Dubai na bremi no ka che me say ade be chia mas asem na si no ade bi ohun ne dai no no na yira wa ne so many years but no nya sa threat no na me na wa hu me just few way you know oboam no be yes ade I should find my way and ade we ne sa tum na afa de ewi asia time you first na me hwe movie na me dwen say omabo mu trim na omo twere but ehwe ne etoto me a me sa kuhia gapo wa pani pa ohum ana okachi me say me wona ye a obemama ye adwuma wo permanent no sada no enwumre cause me hu ne ka na me call hu na me ka che me say omwa me no so the way me yo abaya na ase mani bredwuma no obeboa me to no ade ne metena ne kam kire me say ade chia no pa me meye documents we wa na omoje 20 cedis pe o ma me 500 Ghana eno kosi mi o mi station no ka che me say no pa me mbra na me ba ono ne ho no wo ko ne ho age se o de card bi ba me bedu a me friend obemo mo abepeke me de maba ti anopa me bantem be ye bibia na ofre me say maba na me so ma be ye kra wie e no se ne bra me wo ho ubedu ha friend na me mo mbepeke o na me se mate e ho no me ho ye walking distance so be within 2 minutes na medru me ne na kasa wie me kodru ho no ma se ne e na ma ne be fa me call a inu minim cause near to me no is so strange, very very strange. Medensa and sapine saba minchi at my age me mame and a rent die I said I meet me aba minchi cause bibia nko ye amame ati me ba no cause me nim crofo nipa ye na adwen se me obi a me nim the way yesra ade free nipa ho o ye madam for say na ma fro so ma me we me nim ye ba o wa omomo abrochi no ma fro o wa se mesi fa o mobo number ma me na me mpe bibi ma onya de number ne ma no na ida se nipa ne be block wa na se onu nka se biu enya me na ma bisa no onu ha na beka eno ano no obeka cho so da se ya kai me o friend so me da na idura menka e be di be 3 days na ma friend o friend eno ano no on pick you call enti me den sansa na asaba mechi because me nyini mint na o si ya na me di we aku ti me ba ye no na me sabe ya re ni nyina ye dae ma bompayo me bompaye wie one na me se me da mada me unse ase me da maternity ward a ye je mawo ba me hu nurse ni nanim ti me unso mo yi akra na to na nurse ni say na wo ye yu ba won show ba nanim ba me hu nurse ni nanim ti later no mo say omo de me bana brem ti me hwa akra ne hu wo nwi bisa na oye behema na podua kitu bi tare ne to afi me hu say me no fu ano ba ko yi tetrete na ade na so ade ni so na mu se na sini de pan bi abewo me ha ena me bo pitri da me say me bo pitri na me ha na start hono na sharp pain na from it say e beduru say afede na me ho aye me ho na me basabasa nti the empty and said that from na bompae anajo na me da o me bompae kakra na asa edrum kakra na me famu dai nti mada
ade chie no na se me honam ye mbasa me hu ni me ho so ti edu anwumre na awati asim sunam de me nom no ma para na me de ade chie na me so no ye me hu ye me no ma me nko hospital ti me ma mi bia me na ofe na me ka che so me ko hospital no se na ohun fa na me sia no se okay me se me tikam me ko private hospital obi na me fa taxi se me continue share the way a kwan me honam ye me no me ndi traffic sunko do na aya asem na me ka che do we ni so na ni fa me ko government hospital ma hu hwi bi me ni tie na makoda emergency be 2 days daye na me so ye no kamiu ti me pese me business den na mai minima kwan kire amenye ye ti me da hospital na me mama e ka kire e de sofu bi number mama say o ti the preaching ti menye no mo mpae mama ati sofu no bo mpae mama ko pim say discharge me befie ti me befie na eja o se me toyo na omfanye memo omo mpae na ebo anajo to fa me fan show mpae no na me se mate ofa oyo kiti bi na me toye ti 12 no mendae no ofre na asofo ne bompae gusu no se ni mempia bonti ye fie no so okwa ho eno magu concrete kese bi wo hosa tinka oyere de ode bo concrete so ase be pai be de bo so ba akona ade na huri akotoka akwa no na makofa de tosu 2 na makofa de tosu 3 ofa enkrama miensa so mu free he na o ma be fa oyi ono mi hu bida ya si hu minua na o ma be fa nti o be fa he no na mi ko radem so funu address me sa be fe no na wa bompa ye sha na mi ka chense da se ni se o so funu si Jesus what him osu bida Lawson FM because say enye nam ni akaso bibi bon da bi na pen to akra de kramampe si ma se muni to krama de to e de ma se muni me bre si Amen. That you for near for no question ni my for be ready to check my titin sim bebre na so asasem we dey I know dem mommy papa Sasem bi ati say dey be radio me share dan TV Ayarehosem pa ayarehosem na mamen kasem kakra bi enche minua wotie me onyankopon ona de fem do tie mi no nipa 96.3 ena ohome enkwa home gu nipam ne nipa be yo kratiasefo tie ne atiase nyina nyankopon sa no adwuma na bisawo se atenti ena obi de so obi so de cheche no obi de so che se otu obi asemo a na what to told the old teams odi nyankopon ebia ma pa na yemisa se yenu ebe onya Abraham asenia na ne alkomu efrihen pa so hwe nipa kese a wahia won ewa Abrabo mu na wahwe ya ne ho ntansa na kobo na okunya mane aboafo de yan kase ma nya bi ubenya boafo bebre na enso
boafo no a ebetwe ne ho afiri nkyɛn ni nyina ne sɛ sunsun bɔne bi taa ne to na meba bebi sɛ nnua bɛyi nsɛm bi kakra na yatoto na no ne yahwɛ me nua ba mpakyɛw ne edi kae mo fie abosom wɔ hɔ. Okay, me papa na otia aban no sai o sa abosom no. O sa abosom no. Me pachai. Obisa o maame sɛ bia onyem wo no obi wɔ hɔ a no ohia ba ana ohia bɛma na wakɔ baabi akɔpem wa. Obisa o maame sɛ asɛm sɛ ofa baabi sɛ ɔkɔpem wa wonti ana no bompoa ye bobo tata so na nya me ne pani. Okay, achai ena nnuafo no so me nko ana sa adi how no how because growing up ketwa no na me ma me di dwa kakra ti o my bi no mo yenta fo mo free nkokɔ na me ma me to ne ma no mo na beto afri no o mu mi a me pɛ aprapra ene asisi nto mo bedru a na me sua to mo ba no mo bre no mo da o mo nso no mo ne ma no mo hye ba na masini nyina nti obepɛ ma asɛm no ka kyerɛ me sɛ okunu wo US na obefa ne ma ko pese o de meka ne ma no ho no mo ye de de meko nti saa ade we free tete na ase menyinya saa emwa na no yare bi bebɔ me no yare bi bebɔ me nkra brem ma tama me ho to me wie na aye too late. Me bacho ebra usa no na emema hu wo mo ye meyire a ebinum kura che osika meyire me sa no kasa na me no nya fine bio ohum na ka chem so yire ne me a o ye metamfo adawma utadwale abontene eno de na me pɛ because na ade metai ena na kura se ho na na e wo no onso musi enwuane no mo de na o masesa ebre na apotu bibre ne ho a me ye de adwane si mani ma na ma ade na ba mani so enti no me nkɔ ho no madware na ma ho si abonten de me pɛ anopa me dware abonten enwumre so saa cause se me kwa ko ho ade inde ne me nkɔ ho kra o ya ahia kakra me nya ahia ba me pa apepa on pese oni be hu ade bi a on pe e racha o ba pada so tiase 96.3 na ma me so e on so mo busua no mo so obi e ni ho a sa ha we bi ha no. Okay, me papa ono so no ye busua no any da so ba wo sha patu bi otu kwan no wu ye ya ni susa na me so na me be na me na me se me papa anti me sha no ka che me se se ka me ba be man ka ope na nnuafo na ye 5 be ma ye baako o ye last but one no ka che me se ka me ba be man ka ope ntina me no oni me na didi ye bibia ti me na me ben ne pa ba omot owuntem nti akoye ti se me ni ma hu wo me papa enwuamo no wa obe sorry a o ye bia no wanya 31 na wonya bro 31 ne ho no de ma hu wo me papa enwuamo no me papa wuye no wo 31 ho. Yes, no 31 ho. Nti wuye no ni nua na odi eja no se won hwe ye chi no. Ono so benyini be ye successful. Ono so an Roberts ko boni tuoku ni ya. Na ye betro bi si ono kra na tro school a yenyi ye obehwe ye. An Roberts ye result samba. Na Roberts ko ni ya. Ti akwati se be ma ba ko na wakam no no de ye fa no nya yipia. Ibu akonta e fa nka ho. O ye nipa nso. Wasam mem. Ba me nua ne de obi ani ho a se owo problem se me no. Me pa cho
baby a wota kono edi ensem pa na omoka kire ofa o hawe hu. Okay, mena dano na meda me so da ye basa bisa hanti amuntum kura che me na ma he basa no pa bi ti me ye okay da ho na me amun se me kra free me ho so da ye ne se me so da na ye me ho ade na ya ba bebi omo ye me makeup no na me ho ayefo be ma no omo se omo da ayefo be ma na edikai na nipa na o me ware ne na ase na me hu ma nso ahye sweet but ne down na me hu me hu ne si omo be apply makeup enwa ho yitotrotro no na omo de farm ani asa na omo de makeup ne apply me to mo ye no so be fa me akobe bia ye program na ti me ni hu ye na ye de madress ye ena saade ne che me nti me bo pitiri no na maye mre ti pani bi onso ba ben painful ni bi po yo ba na o frame me ano papa bi na o se me ho asema sini trim to frame no se o kasa anye na am se da ye bi amaso no mi wu eno tuka o be na o se de asem na me ka problem am na o se ina me ne nam so many years nti me na we mu na me nka nkyere no tika no ma na o de me so de me ne ko ne spiritual mother bi ho ti ekodu ye no asama me ka se me ma me enkrofo bi ka se o de me ka ne ma ho atukwa me be yare on ne kopi mo ho o ka kire me se me ye abusua no star me na nka me hwe abusua nka by the year menya 22 years na ma be si dan kra ma me but 22 years na me wo me ba pani eno so esi so eno o ka kire me se me kai se mi sua no woman bi ba senko be family aka ne ma ho atukwan na omo abusua na di kan ya ade bi se me no bibi kase bi onto omo aye ma de nti woman na be ka asa no mu se ase ade chance into also me koton me ma ohempon bi o se te se omo no ye dikuro ni akoton ama oman hene se omo ne omo de o hye ne nsa nti ase tu ohene no wo akwese dikuro no omo tumi no ofem no omo akoma oman hene o de no tumi no so eso se ono ne nje se omo se stila akwanya bi wo ha se omo nsem a ebi abetumi enya sa akwanya he ono ne se omo aye bibi nti wo ma ne de sa yi ne ba no mu se asa de no kra na ye no akra no start nya chance de ne ye mfa no koma tumi kakraka no ohempon no ohen no so obi a okasa obi anka ochemra ye final na omode makoma science me wo chances bebre akwanya na de bi o manim machi etifini ato ba bia ntina se obi free ha next say no machia another chance but I say nipa ne ba na omo ne e pam omo akoye sa na di machi if you do say ena odi afasa hawi mu ana make us say free say me nyini de me hu da say oh ne de me okay me did it cause someone say akra papa ewu na Abrabo no aye basa ukobubuja udi beto books me so na me bebia na e wo na ho light no me so me sura de ti free school ba o ko school onidi ti open o de kom na be kwa ti open ana wa fa so ko efom no ko didi efom ti ewie na e ba na ma twitwa prae ti anadua be bibia ewie na meto hwane ti meboaboa no kakra se na sikani bi maami bi wo ho nti se me hu se ne ba no hyehye mpaboa bi ana mtususugu no se se opato me mpaboa me socks ni bi gren me pene bag ni bi ti eno na me de ti growing up no de sana na me de wabre me pa try bia wo de watra krumu adidi mprete so a na ene etra kura asem ma me nkyere okwan a ekwa afumu ana efa so didi afumu aduane no ebena huruja efse yekua gya no ade gya na bu yento te aduane susu abede top na abene ebene wi a ye chance ye boy didi mu eye bode na haban no ye twa na ye de aseho
na yehwe aduan na guso ebi abode no nsuo beta so ntine de aba wom bode no na haban no ne de aba wom na chese nsuo na nyakwan na ewura fam na aka aduan no na edu baabi a ya na chense a ana silver na de ya bomu wo afuom no ya na to no ewusie ne nti kebi wo anke tibi de sie aduan ne mfimfi se na be ya wudi a obetim de abo abomunum no adi na amasa na utira nye yi ne de aduan no kosi achi na wotwe mu na de abomu a boya za akwa no nase ekwa afuom no oyi a no atwe ne mu no de abom no adi eti o twe ne mu baako ena je twe obi ofele nase na wakotwe ne mu amatwe aba eti afifi na fere akabanti tibro okoso okoye adwuma kakra no no abetena de no no o check yi urade maseti hawo na msumete ha meyi nam de abom na madi meyi 6.3 timi twe me mu baako ena de twe ase ote ana ase wante na akoye adwedwe de ama no na se gina ose ase wanka ante so ne kodo enti eye ekura ana se krokituam enhihye saa ye de ye breso ne ekofa abese bese so odebekọ akọje emu adi ana kurikuri ana mampofo awisafo beba beto ne ama osikafia bi na odi ato Abrabo so bi oso ade tibi kotete habai sam ne kura de na anwonomo ena ne de ton mo akire kura anwonomo no ekoro anwonomo no ya de okwayi ba ekoro ena yinya anwonomo enya tentrema eka ho ne de suwa hai eka ho kakra bise anwonomo no kura no na eso na mum so fem ye fe na anwomsie eno so nya bi de to ketrema so a de frefrefrefrefref enya sanketwa enti okotete haba ni bia na de akoma eno dawro so obema akurikuri opemo de bema ho ana se samre mo so ne mfa anwa ne no a ye de kuto ye de anoa mui eti na enya de nso wunya anwa di ntentem nesi ayi twentwon osisi ayi o anwa no kuye eguto ana dwongo ana unya kubenwa bi a o ma menya kubenwa bi a o de abobu ni siswa ma ne chiwie no ahwe kakra so ani eno no ye ma wa kwala ubi a o tigu chance mu a o mpese bese ti o de fifa chance no anu atafre eno ko tafre kire unu ya de ko huru no obebo obotrofe sad na yenum bi ye di frase ye nyini ba no me ma me o ye mfu anu atwa bi ama wo na wa ye wo de emu ne ma ba wo de a wa anyino ho aya na wa gigirigi na me ma me de ye nkwara abrem no wuska ze na me ma kura ba no bebo bosia nenso ode fa ne ma bim ne entiase se de be ya unyina woni nkoyo ya eti enu abe ya sema wo kan senka kurum nkoa ne wo no na kura se kakra nka ho a enka minim se ensem ni bi ebetumi afanase amana ha no won life nenso sela ofa ne manyina no ma me ade ba ko a eha me dae no so a na kofa yare abre no enu so hu pa etimi ni aba se ye chiche ni memu a dakru bia utimi da be ha many hours. Okay, se me nana ko jina anopa ya me sorry na mjaria na mada be 3 hours bi but anajo de my empire wie na o kata wani no nye obehu no se wo hu kra na ade echi na enye ohwe kra ti ya me bi se empire no nyame tie bi
no because also ye mom pie da yembre ho we should pray without season and I may kai the last time say bia my bibi minim na my bibi kra na also ye bone chef wager dabi na why bibi kra sa won chen ma ye omutwi street enumre ode ye po anumra ya wa behwe emu tafuye enimu apafoye enimu tiatia omre bisisi etese pensre ebisre sebe etese abebe no omne nam ha ko basa sa hwenye wo mo kafra wo kura de nka wabra bono de we a ususitie no on sheda nye all that easy say be me bia kan ya na odi nachi enso me ko you know me di sua ade me sua ade wo because I was say me imagine say I was say me respect me man because the obey bia oba be show no one so I because me funny say o me no mo nko ana o so but o so mo he ade nti me mpese me kwa koye me masem na akra na hu say me ma me kra say na ti wo obehu ni say no ma na obenyini no ye den o ye nti me de me ye say okay wa wo mienu awie ade na wo focus da che papa na wonya bibi nya den e ma wo ma dan so obeye because minima de bia e wo me masem no I see it oh ense da nya o de sa ye de o ye bema oba de ontimi fa ohun toto bema okay me preacher ntina me dwen sem no ho a adwendwen de me dwen na me ho fe pa but adwendwen me dwen sem no ho a mente asem biase mente asem na se 96.3 nipa no edo be ko se nipa we na ye me spiritual father utini se nipa no wa konkan wa Abrabo odo be ko na nipa na be cho se yewe dware we FM so ba na nipa ne kra na nipa na odo ko na ono na ba mabu se aden de asem cause ono na ye mbibia anti no sedenti na still eniema si toto Lawson FM 96.3 it is yebu enkonta to ano we are spiritual fathers do be say fathers ye fan say spiritual fathers ne amanfo keka no do be say na odo okesi akwa antimi antentam me pacho man na me ka say na me so ya man 10 years no o ma obi be fa me ko ni patre asofo tu na omo nye sofo no me fa say bosom to no kware nipa na o ma nipa no e ka say adekode na e ha me no to omu tu etuo nyina to no madoji ti o me bibia no mama o de wudi bedware I said dana o be start kura say wu dware no adan kura no be bambo because me ba kumasi madam fu wa area da ho ache ti obi na che na obi ona nipa na mana sorry na o ka che me say memra na mi nkoja me on fa me nko satan na me fun ya me UC doctor bi o USC na otoma me afemu ni to o ka che me say me mabakuma se dia mempe shop na after Christmas no on ma miska na me mfanfa ne ma na me so me na da me ho kakra ti oyo bi opemasem odi dana o ma on sa America o mo time no ye nti o ka chem say on da o mo time say bro ye so 5 hours ye bro mo so 5 hours yeah bro so 5 hours nti dana me sorry ntem na me ba krom no o se me ntoi from me so me mpe me ho sa on so obi yi ne ye ma ya na me so ne me pe no ma fun ya na so kenne sa de amento no ma we na after Christmas no be ye ne ma na o de fun na he de aka ho abre me makoto fun no na me send receipt ni nyina ma no so ehun ya se me de receipt kire no timbedru fie no ka se mento na me so network bi no se mento different network into we no so na me total so enti yakasa one day second day third day eno no me friend a onfa na ma ye no audio say ma ye ni bibia on kan kire obeba betie audio no on fin me
enti no nipa no catch me say enti me de na asem no me ko catch say ni say na nipa no ye dem kame hu kura njai so first no friend no anfo ma obeye o high afede no ano no foin nti amani pankro friend me kura me peke ne ko bi de ode me ko ho no cause say no my man say me nya ba ha ne de no ano no cause my break do di jare do desra do di jale de su emu kube aye pai entwa so 96.3 Eddie Yenua basemi Eddie Yesu kase bi kire na suafo o se ade wudi na ade bai ti akonche ne mpaibo na senia o si kana sem no se oti fidie dachi na uti Lawson 96.3 FM na ohwe Lawson TV na ohwe wiase mu Abrabo a utim se ebinumu ehuna mane ebinumu di akutu wisie ebinum ede ni suo aneda ebinum Abrabo ayese kusi omunum ahye amomochirahye nanso enkatete yeto aba na aba no eira 96.3 ka se bi se aba ira akotopre so adi nyina wie ni Awurade na Bible ma semo ye me de ene se na ebre no so ye no bibia wo bre e wasase so bibia wo bra ya hyehye e di amano yemu pi akoye nwuma pia anye yi Lawson FM 96.3 e wo ho na adwuma bia ne ho kwan amawo na odi ayi me ofa bi kotra bi jan bo bra ne bia anye yi ne fie kwa no ho no be yi na ochi kosua ofri ne fie ko bi jan na so obechi kosua no eno boa ne sense okotra kwantu to no say sika o mfie kwa no ya enam tie bi jan edi kafra alele nkua prosi menko hoda ne se wo de okọ na wo be ma utimi ko fa mai ya kafra wo kafra omuye bensi adwuma bi wona udi prosi wo ho tu na awen ba no krofo ebe wimu a anwumre no de kakra ma na so atafrim de ada nti ya de a ha twene nanso bibia wo no mre Awurade ena me mpa ya metabo no ena me bobia ma Lawson yenu FM nimse udifo Dr. Joseph Mensa ofia ha ode atro sem be hwim nanso me pompa ya ma menu abai se Awurade se wo ena de sa adwuma we hye mensa eye ope ena me ba Lawson ha mi ankasa namnim ne ma hwe a me dia ba Lawson ha if so woni me kasai Awurade china sasemu iso na hyewa ko ani munyam Awurade kai me na hyewa ko ani munyam e ma mani mu ase Lawson FM se free na kura baba wei se duro ne de beka no se mpaye ene bebo amano a bewram srew mane nya adwuma se ne beye na tiefo ene ahwefo beju adinti Awurade show mo enu nya memenu aba umpire no boy no beto ho nyuma ansa
Eradikai mine Kai mi maesi miye Mini oji fubiti sewu Mekutu me Israel Kaimino Kaime Maesi Me Oje Fubitisewu Me Kutu Me Israel Nsem no mu ano tin toto na ano tin sister person be say say the ekosu nyina o papa de oni ho na o maami nim ano onim bi no onim ni nyina o say me ka bi chire no ba ono no onim sa nkrofon ni bi 96.3 Koda hospital no say OTA so for being to mention a number or try me we na nkramai no ye wo etumfo mienu na ehwe wiase so ye wo nyankopon bo so ne asase eponi de wo mu nyina ne dia ene wo obonsem otwease enso bajakopon tumi so ten otwease no Mr. Tiffy, baby, a craman be fat. Oil. Craman. Sir, what talk? Ninchinam. Yada, so you never want thing. Yada, you never want thing. What's a wa? Obu wa, obetun sanum. Lawson FM. Obu, to me, can I know a draw a obi to wa on Tiasie. Obu okra adwedwene ne san de okobi etumi ma ne bodam Lawson FM obi ti wa ontias do be ba kase smesi do pensanom dodo no nanim hawo na mania okum ne de ohun wo nani so ene ne sedi abrabo esi etwa ne ma esi afa adan me kan say ye nam we bu ho ne ti esi fom onamo no woko but not ne ti ene esi fom body dante Midioba, da bia me ka asem wi. Opani bia unse ye won krofo bia wa hwe ya kafro. Sa na efro won Ghana ha me ka. Ye fro mu nsu ba sa no. Papa ba ko pai ba ko pampem. Onye ne hwe. Ebre bia chi papa de namwa. Na otiti no no oposa no otimu se my ambition no to see what does no go about no friend of you was well ni pedu not say no say mommy Nsem minim yare aba makọ ho hospital be de akina so for so ba bia wo se me ko bia makọ aso bibi ni na me wediem o za baba wa no uyi unsapo no kopeko suya ne pare chew watatai ejanan kente mako nso ne so no akwa problem etimuwa no na etene fa ho sa akwa problem ofa ejanan mu muwa no na etene fa ho sa opa ode ne nsa kwa kan obi no ai onye ohe ukobo na ede wiase ehu ankasa wiase ehu na wafabisa na sembi se nkonwa wo mu fie eno nso se ye Ghana fo ne Africa fo edie o se ne papa fie me mame o mame fie rather yeah ye wonye me bia ye na eduru me be ye tumi bu ye nugu so eno so tumi di ye nya 6.3 ejutwam eno so ho ena afa so no ye mame nom ene ye papa nom esemoni bi nketenkete bia omu didi nkrofo eno nso no won hwe ne hu nsusuaso
ebeba so mama udim asemo a to ye nuaba na ye ofasi enye ononko na busua de bi ato no ebia awo nachi toatoaso no mu obi nya the same problem ebia baba we ameto na ewo hwa na san esane aba awo na ekono eba maame ba akoma so ebia next time eba emma we maso ebeko another person maso ne ewo kare na meto so ebia wanya kukudu akoba ebia koji bibi abehye fie so force me de manu atwetwam ade no so kwa koji a ye wona chi wade 96.8 na de made eti o sa wode ma no so wakoje de a na ade a na hadwene se nipa bi o a okoje a won kire obi a de kire akware ofa ho nwa no no kwa akware ka bia ohunsu onyini no no aka kire kwasi menza za kwasi seni makoju ofie amesro mini wa toaso no de sa no de ewu etimodinti ono maamete o yefuri yade aduru pa obekire no ko no okotiti no oba no aposa ebi okro be sing ofifi and say be ya hunu kura se de ade we say neti eni ntini se de ne ye ka no se ye Ghana fo no na ye wo ya mamre ne ya mane no yenhwe ya na motu yie ne yenhwe yensamoni die hwe yie ne papi yensamonofo ne nsamoni no onya ma hu ni se we nanim but no yensamoni eni ntido so wodi nsamoni na ne bedroom medu no na wo de wo ko na ehu ntansa abeso nchirima na ye set person onimo he na ye awo ntwatwaso oso daya nipa miensa ye chesi no onu nko abema bena kwama ni ye chesi no na ya se nipa no so tese na nime nyina ni aboato agu enso otowei ebi onu akasa oni boni bi wadu na emmom boni bia ewo ho anase suman bi anase nieme bi ya ne nana no ma aye eko enu sunsanso ani wo fa kejetia ha ababa we bi address kama onko wo ba se we si wo address twi ne bag se ne ho no ne we guys san bodem ni na tuye bodem ni wa se we address washabigi kama na mose ya bodem ni no esan wa ye hu wotuna beg ye bodem ni na tu ababa wani we go wotuna beg yo bodem ni na ekro ho da kwako chesi no osime fa mawo no ho kama ne beg ye tu de kejetia bodem ni etu ne beg ewo kejetia na wiase sum na nema so ekoso nsem ha enima ekoso ye nua bai ya yenti nsem a woka eni sumpidi a abebrese abenedie enso wonim sesi otu wei senye sebesi ne gina ye eno ye na dwene se ono a ye ne bra se do si pa ne bra nkade ne kebeje na chidie obeje na chidie esanse wo se gina ye se opese odiye enso wo bekum no bo na bra boye basa be so smesi de ekotwini esmesi de sei enyo na pe ne sa o die pamono no die dinechi no enti se bia wo de wote ho ne se bia wo de wa bra bo na koyie e de amount bibia nchesi wa ne wa do tweda mponyankopon ase na so obi so bra emu na bomfia afina ni menya fom ekaka so yekohwini ekaka se wo de wo chain woni payem wo ho ofese no me de mia ni mia adumbi na adumo eya adumbi wo so wakasa wo se na me ho ofe pa na nam sa ne ma na edi minya na de misuro kura so yese o se sia no na owodu kuro nsem de na koma o ma hene o ma hene nso o sai chire obi
It's a de kwa kuma to yem. Ya de na kwa koma oma he. You to me kese because and so oma hu say we a man back pass. Man back pass. Yeah. And I make say ye wo Nyankopon bo soro ne asase a so me nyina e wo no a ono no tum tiatia po e ma epo e ye din. Sa nyame no e na baba we obegye no every sa o man he ne de na koma nsem. Yeah. Amane niema ekwansidi a esisi epona atutumu enam no so mankofo memma ehuna mane enye kohwini na ye no na wo de wo tse ye na adum bi na adum wo ye hwensim ye nua bayi esane gu ho ne hu obi bana kwan mu acha na wotwe na okọ na sa wo de obi ba wa kwan na otumi gina huni sa adum bi enye de opanu no adana make se nye de adwene pene se ohwa paso sesi onam we wa wo mienu esunya etimopa wa ba nko ba fifa mema no ma wo saa bebre na nkona no eto no hwe se we papani ene ne de nka ni je beba na so nam se wabo na dwene pose on pese na brabo be ye basanti ordinate pempem nem so onyankopon a wo de wo bonu pum obebie wo no obebie ye nua be obebie no ama de sono no emu ya hade ama no na aye kiti bi na ya kase onyame utumi chia tumi bia wo wiase so adenti o se basa adenti oda wona oda nyuma wonya amane ti so oda napa enti ye nse nyame ti ase wofa Medasi Lawson FM. Mary Sisa Minamida Mary Sisa Minamida Oh Piara Eberisu Mary Sisa Minamida Odwasem eba jumedie so a number sabe free production line no 0262 544 883 Pacho MCR for production line move ngwani mu my TV nanim 0262 544 Lawson FM. 883 0262 544 883 Mama minka sembi entre muma muhu se wiase to me bi o na asema meka on nipa o munim enim ba bi esie na maame bi aduane na aduane o ya embne ye kura na akondo o ye aduane se esa no eye bafua na obi anim because aduane ne de no se ne ne desitie no ebroso to obi a kodine aduane dakro na brante bi ebe no se me to aduane maamni yinam bi ama no se mempe jini dasie no na maami num 6.3 was me penny dasie no dan nam no we nam to so say maami ne dasie no maamni dia treni num enkwaye sija so a ehuru ya akotra onwuye o se ya wonampe kotra onwuye ti pompo ni bia paro de to na bia no so o se mawie anu obi agi boom not know we say of actually and a coach is to me no na wa nyena sede wanfana se danko ti to me no be show the red card when you pay ogure ni masi na dia nwanwan se nkwan esija so na yayi abu a onwuye every kwanza ase e dia to aduane so nwanwan
nti wiase on ena okwa se etimi kɔ ne etimi ba enye ahoden bra nyankopon abransa na ye kɔ ana ye ba nya senketwa se etu na ba ku bi ehia sɔhwɛ ehia owuo na so awurade de ye kɔba the general yajo maminti we ava Kofi case na no odene ena murder case yeah no odene ano odene pa so de wa waji adanse se ofiri radio adwuma na ensem bi ati se winshia bi da no ano odene dodo ano odene enso enye nyameden yɛn na asɛ de mai na awurade anim de ɛyɛ de FM 96.3. Kofi baba obi ya ra make so ose ni kunu no no ose ne boss bi ni di no me ye fi kakra asa Stephanie na whatever aso wo tie ye na o chese o ye kira ba bi da ko be surprise here pa onim ne epe how dey surprise ai mama nche osofo dani owo United States of America USA na osofo dani ewo menya sa kwanya dia ne mama nhwe na ene ye nua ba bi edi ne birthday MC afompa cho mo fa birthday no nto so na ye nua ba odie no yen wo hye no happy birthday ne nyina ne se ye nua ba ye frɛ no sister Hetty our Bronx Crotona Park way Sani de mama Crotona Park way eho ena ye nua ba Hetty pamcho MC afo mfa ye nua ba no epicha nto so na me kan WhatsApp kakra wonu sa no wanyini pa na no na efe na mehwa ne maba wa brem de na enya sankitu akra ye nua ba Hetty ene en birthday we special dina eti emano yesetwedi ampo se onto no nkwanem mi omania oyebia enye yie amen oma ne ma enye kunupa amen na oma na busua enso nya busua papa amen Mr. MC afomunya pictures no obi ari ho ayeka o yo uri brand so the picture but on ye nua ba so ba ko ye frɛ no Lawson FM. ahwene Pokuya ahwene ye nua ba Pokuya ahwene ono so eye omom bi ombro nya ade aba no wa register the din Nyamishira no wa beche Nyamishira papa ya die papa ahwene Pokuya o Amsterdam Nyamishira wa ya de Nyamishira wa be show the power enya sam kutwa Nyamishira me ma bedwafo nyina wa mai bibi kaka wa mai nkwan mai hwam wa ye fe ze fa nko ji ni ahwene mai hwam wa ye fa ye de fufu no besu Yakopo inshira papa production line no and the TV nanim no 0262 544-883 Ohe TV ne dia betumi afa wo nsem bi se ya nyameta yachi na erate ebeko ama ye fi se medical ka chere for se ba radio mi nyankopon ngu manimu ase da onwu so da ebi am na obi okra me refi no ofa kofu nka me na eyese na am de ase da am erate amen se nyankopon wa chede a odi ma obia na nyame do na chede so ma ohwe se ne oka se fa be robeta wo chia am na bam enye anwode eti so abie dia ne kenkae ayo ova ubeso muntina se na me ye niam bi wa na ayo ababa e fere Stephanie Agimai osi me kase bigger quesa ana quesman osi wa ye adwuma wo Zenith Bank pen okay ana DSTV okay e wa adwuma pen ababa akrokoro bi sa nice girl anya so wo kro ngam ka se ne ho fe ba me di tie me afian kwere me ntia brochire fo ne ntia Ghana fo na ova no kwasam se kwase da atwa me di me am ofase ina otweda okuma se kase na do fo de jamfo mbeja me yi o ma ya mara ye fa broso ye kwaso na no kwase amre ngam nkona abuso beti ase a kada bia me ofase mu a promise ntia de ase da pie na mama asita gangantoa asita chinchinchi onse office of woman chinsen mudu mienu wase
ɛnyɛ no wonam ne mogya na anyane ne tumidie ne mpanini ɔmbɔne ne ewiem ɔtumfoɔ maame mɛsrɛ no akenkan korintofoɔ nwoma edi kan eti a ɛyɛ du nsia yi mu nkron 1 Corinthians chapter number 16 verse 9 Bible kasa Usimen kan brofo ka brofo no mame please try to read 1 Corinthians chapter 16 verse 9 read it for us. I read. Read it. 96.3. Because of a great door for effective work has opened to me, and there are many who oppose me. Yeah. She say, if we say, a procassia more Juma swab a palmame, and so no solitary dorsum. That's the reading. Thanks be to God. Amen. More. Ababa, we were bread. Papa. Na Nsem na waka no na nka obetumi de bibia fra gari wa abra America ho bara odi wi a antrase ababa we betumi de ade bia sono ko papa it came to a day bia me history bi adam ne sha ase su ya odi hia me no de na ba mtiri mi nya sa be na tray eya adwuma okuma se kase mi nko hia tray amache no nan. The second thought is a menko akra Peter Kwe baby om tu nchire no ne madam fo bi to menko edura amache no to top no. The third one is a mid them na ceiling fan ana say me nyisu me anka me but ana support me di dware na me fa hang me ho do na mo tire e bi e bow tie bi e frying tie so susu ko anim avo mu nim che me okay so onim asa ati what the mpache wa nana so oboduem kakra na yenua ba heti or bronze curry tuna ana yes parkway no yeah what's ase Enimonyam echirinyam we guy enyasam kechiwa jina so wo hwe nan na si form na enyasam kechiwa na wanyini so na ye dey no so picture over obedi hima na ada no obedi birthday ya no he da hangi ya na oh David ne mo kitam no fa nyasam kechiwa ai okutane ma over me ire tie me na me ire hwe me ba na ntio ne nsani fa no mahu so hye ka wa bonku ko ma me hye ka me pe ba bonkum de on hye hwe and you cut the picture no we are so bonkum de ni ka kire no Abrabo me hye so bonku on hye hwe e won fi me e bi a hye na siwati o jina so papa ai enimu ni echire oba we bi se wa chu so obo bu papa eye mama sister heti you know me nua ba ma no oh pass me of mama me de me number ma no nya bone ada isa ka mama me to aso of me to aso ye be sere se wi aso nya no fo na onya no mremra ya do tumfo bo ade na se ukoda na timi da nadwo e ma ade chia da awurade aso obi ti ha or that 3 hours a day I was saying nipa so that 7 hours 8 hours kra I just 1 and 6 so somebody be tare do so be alo amani nya moto wana Abrabo mu samina me nyew samo mbabu amino praise the Lord amati de nyum ne kitaye no oh that be I was yema news editor Mr. Puahin on a quasi how there any bia wo mbe edu nyum twane nkapo wan ato amaye ba fa mo no eje for medical ka omo ne perfect no ayi omo ntamte koto ne wa ene akrante da wo bu na akire wa wi nyina bi ansa no osachira bam asa enye kra asa eji abachi nsa fufu ode aba no na ansa no amachi ko ho a je so de mako dem say na adano die adano die of Kofi yi o so this year o de wakati ya bechana so me packet we o de wakati ya bechana bro nye ba me ka microphone ye manager no me cast me won na come go be fa no fa Kofi de nkan fa mre me arare ndi nganyo me gwara me moka ya baba
I'm a Sabina or Tian, you know, on Quest. To attend him, no castle ham, or quite a body mom to say. Oh, quite a bunny. I don't want to say a ham, a ham, Nana ham, ham or tea. Take a look at this strange device that I'm holding in my hand. It's smaller than a quarter, but I believe it's going to music and you bomb to be a mama, you know. I don't want man tell me about the cook. I don't want man tell me about the cook. Jacob Wabeji, Shirana Crow, Shirana, Sammy Doba, me. I also have a cousin. I've so many hanky cosmos and made to bed. Oh, then K2 says, look at it. Madame was and Pampa Bam, Cadidium, and there were Father Bernard on Southam. I tell him run one main. Offer, this year, your PSA, Wabre. That's what so uncle baby, Mr. Hayawa bed. Problem solved. Master, Saji Diana, when you're a Radamania Sama. Yajitum sa Ababa, Nsem, a worker, Nadia Puna, a beer. Engineer course, Coronto Fong Medical Animal. A tear doing say Moncono was a woman say. A Puna Nanka Mua Jumabasua, Papa Mamma. There's one more Mussority Adosu. One more Mussority idea. There are too many, not one many. Gradinian coupon. Sa o Quesia Obia, Oya Boga, Onya Quenya. Wakwashia Obia, one so Nanka Bibi one in Samusa Mabuao. Mammy Babua Bajuma and Nibiting. None of the organ was seen in Yassi. Mammy Wakwenya Bebre, she said, opportunities, no. Baby or Befabia. No, can't be. Now, Ocase was a secret in Hawaii tie. On a sound of her, Obia went to me not an ajo. Nasa body when it can win or the idea. So what to be that 8 hours in Libya? Ah, go on, we are president of one of Bawano. And catch it to near a Nintini, but almost all me, Giano, they are government workers. That means only a governor Nankasa. And Jababa way or chances, but I'm catchy. 37, 39 hours was 37. 37. Ah, they are coming to the door. They are coming, no, they are poor party say. What's it? I'm out to Muda. So I come on, word because of money in tea. I bet so to one for just or won't call me, you know, or I said, the edge of won't call me, you know, Apreno. To my idea beyond the money best. I'm a buyer say, Sana no mamma at here, cause Cotocoin say a band so near. As I say, Abrabo way or good plans for the life. And a baby on your me password in Fabiano. What did near my pa, nepa. And then good name. But yes, say, Sir Ufri Fibonimwa, I dear be a baby as I said, can tell a consume. Sir Ufri Fibonimwa, what your Mianfa super grew and slow. Niam Pia won't talk Ghanaian cities, $1 Koyadian cities. Uba Sareno, not pounds, no, Dutch Marco, cities, euro, dollars, so not been taron, so the super grew as raw. Mammy way, and your bread, and your Matiabi, and there be a Bewuramono. Now a fear in Konya, a fear about some, a fear about four, a fear Adamani, and in the Bible, someone counts and Yaman Mojano and Amnania. Now, Munim Paniniano to me near, and young Bonnia also. Mammy, I chat to Msano Jarab and Tianajo. Huh? Obazaka, my friend, Virginia, and Motia. Motia bet me a war mammy was simple. One woman, Mamma, Cramoti, and one more champana, and just a one more away. And just a Bama be a part the park of fear. Bama be a poor Papa Nanante. Bama woman, you were fear of finding Pierre Da, and so Mammy was shall not be. God, the one club, let's alight to Tonsua. Eh, baby. It's a bit young, so higher bed here, a young Ramunian and Motu. Now the Gidiajan and Qua. So I can say how bad here, Uncle Baby. You ever say,
enkachi mamami enkachi o na media me bisa sa ba ma no odi ka bogana woni oba bia ware ma ware gu aba na me bisa so woni no made a na wase sande nkura no picture bra na wan fa cha details na nkoma na ntiade another 5 years kan ho no me ba cho papa ne dem no betuma ya adwuma ba no no manana aware bia so gu a me kasa no odi fo betra sa de babro ba ndwuma na me powers aba sa aware bia gu a be ma ni se wadia me madia oba ne de no aduane a oni bi ba o ka hwe aje bem dobrobo be ma kwagiri to be ma ko tolo eno se me de ko oba be di binti me fa nko Lawson FM tu ba sa ko ba sa na ko me de nkwara no oba no wa yinti o me de affect nkwara no na nka ko to ko ni se nka yire nko ne mamra etu ya be ma we ya disua me sra wo wa shoba me pa cho pa ni se wo kuri se braba bua no wo ne wo ma ti ma sa bi se bi o ma me se wo tie me na wo bua ma de papa ko to mo chance aware gya yenti na wo de ya wo de kura twe bo ni nti na wo fa san krata nko ma papa na ka 5 years ro ko tware taw no aba na so ya sade 5 years aka so twa atoro akere kwase burani me de mesre oba ma no ba bi o wo bia na awurade mo no ntimi ntwa ne nkwa mfie maami se ono nti ena okoda mu wo ba kom no maami de agye ne watum sasa bi di na chi eniama bi nkoye nanso abia na papa no so obi nim ni fie o ba de nyina ba case we na no bi ba ha case we the same case e bi ba ha ejibi de ba sira mama me ne nyima no pi ne ba kom no eya de na papa no wache ne ba bia ye mfa ne ntum na wo furu trese wo kosra obi o France asahene ho ne ye kwache no mami na disi kakoko no totori ko gu ni bagim dabi no makasa one basashi ade edidwa dabi anaka edaso ya basre mami no susu nunu no susu munu wa bomfia na me de asie bia na twase asie na aba nti aba de se ya nya mami de nkwanti ne yakase obi su tie me bia obra botisa enka wonu adro na fia de oba there is a solution fia de oba there is a problem solving efia de oba me se ye be sha ukura mo ni agye wabrabom sa ha ye ntia kwa me de mani be se na nyame di fu aba mu no enkrama me ensa na de waka me yam se me se tware bo fom de di ka de atosumi ensa na enkrama me ensa be fire how can 3 dogs pick that oil at once me ba so ma no me ensa no de fire 6.3 ensa go ma ya na se be exaggerate o me wo san enkrama me ensa na ba ko afa ado de etomi masum bele wanka se we dipa o so odwene kosa Matias ye sanya dia ba ko de befa oh yeah Matias ye God ye ngongo ye nkrama miensa wo fa at the same time Matias ye mo bai but me eti me nim se ba ko de fa yes social media yi na fa ko so ko fiase afichiro ene kwa de bitias chichware ya na kwa so sakrama ba ko eye adwuma na ba ko gina ne nchai babu social media nkrama ne miensa nyina mienu o ma penetrate odi fu awunu bida obeye umasoso abadwe unu bida don commence ntafeta fura no ara me kan krama afa ho asam o tiata feta fura no sa oba go fu so ade so o bida don ko pa mo de ba ha ne de cha media me don ko usa ya me usa nkrama asam de o be opportunity ya dase ava me ma no usie no o da ma se am so me dase fa cha me masira baba wei na dia abamu biara minim se fia de wanya bewura no woni awutie a nyo no nkofa de bra ne enkare nyina mom ne ensove na ha ya bagie edin ya dase nyame ncha odifo ma yenhwe na fe yenya akwa mo se koso no bebre ye kwa bu akwa anti ma yenhwe na yenya akwa yenua be ya sem odifo ya ma wo adwomo akwa ba mejo so bra ofi minim se nyankopɔ adom ti ho ye oh nyame adom ho ye da awurade ase na me ba to wadaroma obey asem odeba no kwasem se nipa ni so dia ehu pa na nso minim se bibia anye de mawurade no kre ye ko bisa akwapa no kwafo nhwe ni ehu ni tue mu ankasa okay na omo friend sen ye mfa ni din akosua okay ye mfa akosua ma no ne akwapa no kwafo maame ya odina asem ba ha yi ese adidin ede ma na ya akosua ye pese ye hu se how na mu ni amane a odi no eye sunsun mu ade
Embra mi se nifa nye sunsun ade enko benkum ten okay nifa sunsun ade sunsun na yenhwe se beyi ana se bosom okay akwapa no kwafo epese ehu se ade na eha no eye beyi embra mi se nifa bosom enko benkum ten okay adode eye beyi na eha ntene sa Kofi we die enya den we die enya den so kan efikasie ma we ya ne die bi si ya osonwom akra otonade aye nto a ye yes akwan ne ma no we enya den ma me we die obefa ne ntuma pa afira abi we die a chekra ye ma ho be bosome miensa sa nyoma e ha ne nyina ohunu biem ami obesi ono abesi ne nipedi obenya kunu awale die opeso ye na Abrabo bi obetumi aye ami nti ya won susunsu nti na da bia ya Kofi meka se nipa anamotuo ye na ababa won so so atu anamo anya se wabre wose wabre se die ahapa ho wabre na mi twa hanso ebe the last one ye be so avo ama no nyanhia se akina on ye be hia our santase anyina first Jericho junction okay ye be ya ama no ma na free ho right odi for ne fa number no tudwa na afei okay Prophet Joseph Mensa my telephone number is here 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 39 0541 40 39 the catone is 0504 60 41 22 0504 60 41 22 Kofi obi ha ne bia no ofa no ma we a ahoto ye ne dia odi for safa number no atudwa bio na ebia no bi twro no antwro anwi okay 055 44 77 959 0541 40 39 and I say 0504 60 41 22 Makram yera sipi nyakopon shaw Prophet Dr. Joseph Mensa enna yete no enkano eti minim se woni ma me ne bekasa na che se yeri da shi ni nyina ma no na nyame bo ochina wodi kan etu anamo a edikai na minim se ne kura ya tena nasem so ha no anabi obeda pa ada yera se odi fo ne eche bekasa mate brako nyame shaw oyini chami ofa enchia ya vefo ne atifo ene de yiri ofa na prophet nyum na ya shasi ansana ye bo ansana ye chi edwumadi ase ofa se otie nyum na ho se na no nkofo bebre pese o meti nyum ne mu yie pa na menim se ye bepon akofi ase boga de obeto cha nyum na me yeti ansana wabo ami asori ofa se yesu yi ye friye na yem pa dia yenu aba so for kasa duru ba bia o bisa se na adai ma onu ko ade de na waye 96.3 ofa se be anya se odwan frenti no na nwoma ni nti abaye ti asisi ofa se ofuka oyini chami enwi nti anasa nguma ni enwi na wonu no fa o ga say the book you say because of the sheep book okay ne nguma ofa we de enwi no but there is a woolly ai ofa what was ezie ka bia nu abaye betre matrotrum obi hye dem pini ni so obepe ne number na so no nanim de woni mu onanim ne ha no sister ti o se waye adwuma anadwo wona 24 hour economy of wa hye ne dia se da hey Lawson FM nanu ye ka se ni fiase of asu de lidie yo am ye demo ba bia du no fe ya che ahun mo wo kruma ni nipa bi ni yie kwa of akeje ti ha
Kwa do bibu puto driver bi buturo bi. Obebo. Kwa do bi o say ye de no gua do na pepa. Me say car ni mo no kwa na ye bo no. Na kwa bi a ya be firi mu. Me ti mu sa broche sa be fo na wo ho no. Ofa sa no mi ya brofo no de benim. Ye nko ye ha. Anum tete sa ofa mi nua ba bi so hawo. Onu bre bi fide dem ofa ono so owale be ma ne. Ache kura boso me wo nya accident a. Wan kasa de ahoma be shoko wu nipa mako nu mema omu nyina wi. The last one wofa one dey also na wale awie yesi a bompa ye guso ko ho ni mu. O be ma ne na da awie na be ma nso ko fa nsu aguru ho aba. Sende no be free bata so aba untimi. Edio. Hwe kuro na yetimu no. Over say obi wi nsa ebi de di o ma seda ba bi so de no fa be komu no. Na bibi wo mu. Abaya asema ko se na kura wa yetan ni tantan kura ni wa yetan poni o sabe minu aba ne nkafra ofon kafra papa lady na sem na yemi ya na akwapa no pafo betena ha na ofa onu asa babru no kwafo yi ofa 10 ya na se kai eni edamo ne beba so ofa yanka ncha baifo ya ne wo mokruma mesra mo mamu ye bredodo abaya ti sei timukura de mienye biom asema yaka cha ba ife okuru aka of away mesam be ka kitwa bio enumra me ne mu ni asem of adru bantima na hwe bench pa nipa kwabrane bi si so abaka so mu nkofi binuma de so asu wo mu na yeka of obi de asu cha me nua bai nti me nua ba nka fra de ote ho no owie ya abaka se ofa obi bua no afa niema wode gu ni dem ye de ni jakoto dem ho anaga na ba fo timu hwanya zada sanse mu nyina motibi de die kroma edu anwumna ni anopa so a ye ne mo a enenam kroi mu anadu a menua bai beda wo fo se na ni nka nguso no ada wo ondo wo siri pe e di how pan e di sister enye gina bi na wasi ofa wo ka so ba wimu ne alele nko de ba mawo ukazo onye se wadi be ma fi se ogwagwo dai ye mane na endu za alele ngwa wadi ofadi be ma na se wasiri pe wo hu ase gwote ni ba bi dwene no edi abone na menua be yaye wo fo so wachi na kwanchire bebre emu nkrama ya mo fa anonti wo na mo de koi na koya na ye baye na ade ye medane se wo fo se ahadie ye papa losin ba bi owo bia nyame nhira na mishra pa se uso afidie kese wei na obi ati onya kokodo se ofa ahanum ofa Kofi Gyimah ngwa na ti hai ofa wa bo credit card ni bia na password there bi enso obi ahwe wo fie se hadie na fa Kofi ka se bi o se nyame a wo frɛ wo no wo mo ahwere niema bebre ene wo de wo betena losi ha enti se yo do betena hai send him go say no man ntuye na entogwa na betuye bi mini aba ni gidi a wonya ya ha ye nti asore ha o Kofi Gyimah ngwa na nti aso wo fi ha nanso gidi a obi enya se aha de ofasa ha na oka ye no ebe ye adwuma so obeba be dia dance mini aba kafra enwumrei ofa Kofi Gyimah ngwa na ka se bo se na obeda na se na oda so akira ma ye nti obeda Gada by for you class for 2 Jimmy to ada you offer baby do yan cabbage room who could be for mammy cabbage room mammy cabbage room what do you call Canada or France and far of us 7 minutes wa how Tomba to blow them for being for Kofias class my what in Carajote come on and your cousin Umbaba for message them or now was my for to trouble by Casio Cabru Cassim over yes abɛɛfo okurumase epomochew epomochewa dia duro ne dia omuma mlante ne maba honto at the age of 37 years wabre ofa utimo so chance ne nkola bremu utwe mfonyi na sister ya bre na okara sem na beduru ba bia unse ubisa na sem bi na oye usunya dakene mu cross ade hanki wura dakene mu no ankasa wo ade wo ba wiase pa ba ye de kruma die na boni na menua ba yaye ofo bia ne wo hu abaya we ya na ni nka gom enso
am yes a move bro aprofu kra broni enkono ofa enya bibremu a broni onu fu di krom mo di mo jimi satata broni ama broni kwa za mfane ko na di bone pa na menu abayaye Ghana by from bisa broni do pam no adwuma mo e wo pam broni ni kra enta aprofu aba krom akonya se mu ni mu bi ofa ma ye papa betena ha wakan osi nyame ya admocha de na me de no na no ba ko no koye no odifo betena osi we de se passion oh yes aha ana wesu esi tina ko a me nua ba mesrew se na omuso mu ma na kra mesrew unsu firi pe eno obedo kete na wesi na obeda na mu ma de cha mama na nyode maka Abraham nyom e ma na nyode pi mesrew ji soli boom na basiri ko na wa bre for how we se ye mu bia me na mai o fo mu de you tete mi a anhwa na ko fa asem aba mame enchia o cha wan ofa ye otu asekan rural bank for na titru omo IT man edu be de on fan ya girlfriend Mickey darling Mickey achiao on fa ju be de ni agro and na CEO Mr. John de Graft owusu onso nchia koma ne drive on nam ye friend Koyima Koyima za Philip the flip the graft okay Koyima ne ma me yi asese jaduma se na mkonya aba Koyima de ba ko de kofo e na ni nua ba so ye friend Gina Georgina Otomore o mamponti dwom Georgina Otomore de bi o mamponti nana Ejako Tano dodo na friend Durga Kali or United States of America was say nani chichumadi homa na yedase nani chi ho papa yedase kroma de enja nimra because say adwumade ene ebo kiniti na adwamu dia Drubian Kadem of our first Druga Kali I'm the kind of the kind of papa Palaseta mo nyina Kadem Kenya we dey nya so loss in hadia Mebra Samuel Lenin also North Carolina Carolina United States of America also hwedwumadi pa enya senketwa na mamincha Joseph Safo so ye nua Joseph Safo ono ewo eye US hwa na ono ene mpanifo bi na ormo ma eye cry friend sinieja eben afijase ene senchi yeguso a yesi eye SHS school kakraka enya senketwa kra na afibia se ne ebo afore no afodi obeba so 29th Sunday 29th December 2024 year 12 o'clock ni asase Methodist School Park wa enadwumadi eba so ye be stress ne ejafo amwo akwantuom ene mo amwo fie ntwama ye twama mo mo dawroma mo modin sem betua ne kama na bibia konkai MC a wodwumadi ase Kofi Gyimah Ankona ena King of the night. Yes, King of the night. Yadumaba. Na chese ye ne ekodi dwumadi no honam na ma ho tie sramo se mo adaroma se ne mo boa ya fibia no mo mra emeboa yenko ne ne o fa ase ntwe kobo ohene batwa no so na wano asi ofa no ano no yo yenko second story ne so ma me pacho ya be ono do better so wasere sa ya ben kasemu no ma ye ohu kena o de nya ken asem why no ho brofo kwa obebodi ana obebodi. Yes. Do you want to mention your name? Yes, I want to mention. Okay, mention and let's go. Good evening. Good evening. Fathers and mothers. Fathers and mother. Yeah. Yes. Okay. Go ahead. I'm calling Hamid Rama. Okay. From north. Okay. To south. Yes. Please. I'm calling Hamid Rama. Okay. From north. And I'm here for health. In Kumasi, low song FM. Okay. Waboni din osu free stream na oba se opemwa ohiamwa. Talk, speak, let's go. What's your problem? My problem is that
I can't combine everything together. I have to cut it, cut. Water help. That my problem is about. Draw near the microphone. Like this, or like this. You come forward a little bit here. My problem is that me and my children, and the person who let me have a children with him. Also, how you know nema any nipa or ninya manu. Because the time that he was going to promise me, it was not like this. Ebra ushia no osheno boak sieno na enti sei. Now I don't know what changed his mind. Se mi nimne asanka na dwene o yese. Whether it's a people advice or sa eye nipa bi na etu na futu bone or his old minds. Anase ono ankasa na dwene so a I can't believe. Ontumi nkyere. So I beg everybody. I know that in a way, Abrabo, if you are sick, your everything is off. Ochirimo osi wiase se okodane ya afwa na onieme nyina akachi. So me, I'm not begging because of me again. Ose on stress radie. I'm begging because of my children. Nemum osradie on sradie emma ne ho nti. Nemum osre enam ne manti. Because the reason that I am sick and I don't have a person that will keep me giving food or giving me place to sleep. That is the reason why. Ose adia ejina sabemu hano eni ntia nipa enka obobua no se onya baabi na ena onya bibi nsu endie one ne ma akoye how ene dadwene amano kafra ya mesresre sika na nso ye nua baami hu no ebi a wu hu ne eken enche mechiro di ntia yeso so ye nua baayi so go ahead. 96.3. So I beg everybody, it's not only those who have somebody or that also having a sickness like me. I'm begging those who see and those who never see it before. They should help me. Also se entisa obi a oyare ti se no osre ne mum osre wa wo nyare ne se wo hu bi pen na wo hu bi pen no bo modern se obeboa no wo no osre wo ohia moa afru nchen. How many children do you have? Yes, I have 2 children. Me and two children. They are all female. Okay. Wow, am I wa mienu? Only nipa na wo mo. Where is your husband? I don't know where it's. Nikru atupia afechan. Odwane agya no. Go ahead. Because I don't know where. Whether he's still running away like the children or she just running away off. Everything is just off. Also with him saying Kolanti no Dwane o. Se oni nkwala no so nti no Dwane a. Wo Dwane man ye nyina asanka. Chese ne nyina asintwetwe. So now I'm in tech in Kumasi. They say also tech. I'm carrying water selling. With me and my children, and we are getting food to eat. Also so ton. Ansana when you're near the yes, I have met you at the traffic. So those people that I'm collecting water from, because of taking care of their child, they don't want to listen what I'm saying again. Now I'm standing alone. No. Or you're not just a coincidence, dear, or beton ice water. Now, so do baby o grandma or batai, and also actually be every nipper PM. It's your mom tone soon, and now coaching so on Hobetono
Omo person man nsuo no bio. So now everything is just off for me. Getting to 2 weeks, I didn't go for work. Now to me ni ntumi kwa adwuma. Bibia e basa. Abrabo okasa mi ni no. Oton nsuo e wo top high. Traffic kese na si. Me hu no man kai no kusi se oka na se mi e me hu se ampa no tonsu because maybe na mariwa bi ho mo ton ne ma adwa mo ne omo kana no mu din ko na sa na ma mi ofri no se kafra wo yare fo so se on stress ade on yare beton insu no de ahwe ne ma. So now good. 96.3. So now I don't know what to do again. Sabrina, I don't know what to do again. The other one I sent her to school. The management that I was doing is that one that I used to let her to give admission for her. And the first time when we came to Kumasi here, we were sleeping in outside. There is some little man that who saw right in the roadside and said that he can't help us more, but he can help her how she can able to help. So she helped her. Now we need to have a room to sleep. But what to manage in our future life, that is in our problem. Taking care of the children or getting a place to sit down and sell. Because even Karen is a disturbing to me. It's an infect. I say, Oba no. Na baby odedin tina okoda obi stoanim. Obi bua no man baby a obeda. Na say djuma na wo no abi na onya sika e de ne ba no koto school eko admission e de ne koto school. Na say de nka wonya baby obeda de ne nso odwene na Abrabo na wiye say ni obedi ene ne obenum eno so aye krado aye problem ana aye how e de amano ni nyina ne say obedu pomfinfi na nim so ayiri. Some Karen, some people are insulting me. How can you use this your one hand to carry things for people? I say no. I did not take myself like it's a God. I did not take myself like a sickness because God, as I came, God didn't give me one hand. I live in the AVSC. Yes. And that thing happened to me. I was 7 years child old and I get the accident. Nina ne say amount for solar omutimi bisan sempi kafra. Okra no ebi asasem no ebi asi utrimuda. Bet we bisa den na nipa onsae ba ko kafra wo so okwa agana ade na ade ye ohun yi. A wo sa de nsakro no abeto ade amaye. Nipa etimiti no ho fewo nanso enye se no de ba wiase onya mfie nso ena atorenchem ni nkwanhia eto no ma ohwere ne nsabako mini aba peja let me see the other one. This one. Yeah. I should remove it all. Yeah, if you can, yes, remove. I was for Papa MCR for whom found to move your baby. Said the Yinia Pano. Nintia Bahayam Pamono. Any. Nintia Yinia Bano Bahayam Pamono. Any. Bema Bishiana Kansem Detreno. Send your Tibia is okay. Send your Tibiano me pewo. Kuya Siano. Bema no ene na wo mienu nko no nko atewa ko ni problem bema na sa ko fa o hawo abeto no so kwada mienu
and we chow. And you me pop chow, Ebiana, or dear, oh, yache. Omum gusu wono, any gusu wono. And a pampers near Shemu 42 as I said. Overton bears 850, 80 Ghana, and now 85 Ghana. A color tanum so dark rubet may be 5 or 6. And then now basso and can't it the old mammy or far a year or the amem money. Then so jumps at me paper who did ya not their chain. It's no beer you should diapers. Na ye misa. Sebasi sister only score a better diaper. Kafra ne beja ne naya. Please go ahead. You say? Have you done? No yet. I don't know that you are asking me. Okay. I don't want to be saying my. Okay. So since I was doing that, I don't know what to do because even it's not that because of problem with taking water because the way I just saying is making me my body coming lower. The way I just mean that I will do this and do this and do this and to help me because of their complaining more, making my body come weak down. Just making me active like face. Omo bunabem. And Timachiwa ban hono. And it's in Nipesi Kano. Ama na bemu bu ewo nsuo no 96.3. So that is the reason. So I just come in for them to help me to whether I can get a help for getting a place to sit or taking care of it. No abase ubenya baby atra na onya bibi kakra so na odi abodra hol so opinions. They are enough. Why are you here? Because I was here with the Lawson FM 96.3. Why don't you go back? You know, my father is not in life. And now, if you don't have a brother or sister that will take care of you, even if you are having any family, they will not listen to you. So my mother gave her birth first. She just give ladies first, and then all of them down there, they were living one plus me too. So the others, those who are boys, I'm the one coming before them, so they are still young, they are two. So now my mother too is old, and my father too is not in life. Never father and Quendi Nimu, the mammy so babrewa. And now, ne mammy will 9. They say Nipa Casa is 9 mammy, you know. Remember me more money to assume for or more here, ma'am, my chair, ma. Timisa did no Kofi. Also, Kofi at the Halbeba. Enti Enuanum Mama Yunia Be and Dick Nasem na Okano. Na Yenia Yankasa Yatua Sophie. Mama si, Mama Nuaba. Mama bin Timodio before when my boy afu. Mama bin Timodio Yankasa. Say what you may share. Obey to be a woman. No maka a situation a war. Afra. A car from an eye doko. Now what you mean and that I will no way journey jam. What's when me say what did that? And answer what share. Need them dear no and all the bad down no and then no. This is a what journey jam. Need to me when you say beer or yen one dear. No. Did the man perform the customary rites? Yes, everything you can say because now he take another woman for marriage. When you didn't say you or so yen one dear. When you didn't say you she didn't do my
Wanye we dear. Like they know the if they marriage, they will go to your parents and greet them. After that, they will be sending some of the things before you just complete, and they will not get married. But some they will do a marriage at once. So they are this their traditional things. They didn't do that. They didn't pay any traditional. They will always go and greet your parents, give you what you buy for your things, and give your parents what will show that your child is here with me. So that one that they did it. So the man brought you from the north to this place? Yes, I was the firstborn. I give birth to their house. His mother and his father house. You Bemele Bunukwasia. Beman will Bunukwasia. Ceciano, nothing in answer Beman Kunyo Ban in Sayan Biudu. Do you have your husband contact? I was having. So now the woman that she married to, if I call, he's the one that will pick and insult me. I mean, because the way he have even done to me, I can't sleep. So as I can't sleep, even if I went to my mother, I can't sleep. So now, if I call you, you're giving us food to eat, and you pick and you are insulting me. So I just do it to know. Say, am I and what time for nothing working? And I say, Bemana call about Fufro. It is our friend Bemanas, how about in the F. No, what did that tell me? Why you create deleting number? Swim. The swamp passer will bear man only and no Casano. Wouldn't I buy a wooded them? And a wafano. And Wakoye Coco, and a Wabako Wabus Fee, and I wouldn't have Baha, and I wouldn't have to Bolasso. Colamian, this walk of only Yanko Bon Nukuta in Zamian. And no San Fra, no Obano, I said, way at him. And my yane and what time for Lawson FM. It was so open moi, open baby or better. And a juma obey Kakak, and is about Ankona, no to Tonusio. They saw the Tonusio no conform, no. Now was about no to Tonusio, was about no to Tonusio. It's never what Benny and say, what Benny are trying, and near tier 4, and near shop 4, say any more. I'm not this summer. And my yane at half remember me so, or but more dear and Cassa. Yeah, that's it. Me call a Fijasi is here, Honorable Aziz Dauda. Over Fijasi, only near Bogadams, Omunya store, over Fijasi station, where also my home money who, and almost every mediano. Me offer Sabako, or their friend Rita Cheers TV, Yanu who know offer. Also here live pa Enyas and Gitua. Minia Nana also Amsterdam was it? Says me English master. Nana, you banat hono. On it, nearly diner. Nakunta, a jump on bluffing. I couldn't tell. Well, Nana say you are now English master. Nana the general 1 minute to the young query. 1 minute to the end. I'm on Comriku or baby and near to Garenia, you are so with you. I was a brand new family on the very Garenia, you am so Oma. Yama Comriku. Aye, depending on Browse Garenia. Jano. Okay, go back radia. And you read my friend as a book can be part. I was a meme church sound with a castle, no, and only a church for Kofi. Producer, I'm Yatia says, opening back on my mini crew number. Aye. Now, Omo Bono, also there be on Fanobano. I done for 4 times. Lawson FM. Yeah, Bona. I'm a grab for Tia of Fricase, Poku, and then another on Casas Asafoso. Almost so my body day, TV boy Debbie, and I see or Guinness Junction. Yeah, Omutie. Over. I could already actually bet my 2 beer. Oh, yeah. A bit bet my 2 beer. Nayana Banasa, Minimba Bia Semibesi. I have a young boy, I can have a crowd of Mua, Obenini. It is over as a kind of born, no. A dear she said, no, we had a man who said, can't have born no accident. A dear insurance,
ana omo gye to akora so wonyini a ɔrebɛbɔ no bra baabi a bɛkɔ yɛ Canada nka akora we nko anya adwuma biem ana ɔde ewu abere bɛ na ɔfrɔ Canada ya ndew ide kan wa sɛ me 96.3 ana fa Kofi on interrogate cases na wo bam sa mempewo me nua ba Akua Bema Amsterdam midase owo miensa pom ba ko de Shelley Every ena Josephine omu nyina du Jamfi so papa de du Jamfi omo Amsterdam me nua ba Akua Bema se Kofi wa ya tie papa wa kire brov na se na pom na pom me nua ba ebu wa te poki miensa dina me kano king of the night ofa kasma so abrosase o se brofura o kan de wo de tutuna kwem pe eti my dear daughter, if I may ask, Daddy. so there was an insurance policy for you when you grew up. Did them told you something about that accident? Yes. So who told you? It's Edison. What? The time that I was going to get the accident inside the car, I was sitting with my mother, husband, senior husband, child. I was sitting with her lights. So the time that I get the accident, at the time that I come grow, he's the one who came to the house and give the complaint. So the time I get old, so they're now explaining to me that is this thing that was happening. Lawson FM, I was with 96.3, and they was coming to take me to. I'm to be a feature discount. And another Dakota so USA or say my trebro from Azania would do for by a preacher na. Oba me wa fi dada mu case say ya bi ba kwala no mfie be nkro ono ani papa ni ono ne te na de ka e kwa wo de me kire asem daba ye nua ba ohene yire adua prebi wo ye adwuma mu a o se o foundation a prebis women empowerment was it on best support to Abawe with 300 Ghana cedis. What trunti, Miss Mabodi. Me pamcho MCR for no some more. Alele boys. More pamcho Mumfa a year Momo number no ento a year TV name and my biana obi pese or ye inia bay moi frise Nsem no areho ohwehwe we ni yemfa se wo na otese a kasai enanka obepe so obi nyama wo enunti ne ma no kwan so mra se esem du ha ohwehwe mahunu pa so oton so traffic im but me beto no ha no ma hye no so ko so kai yes fa mobile number wo mobile number no do hear radio radio no yes ohinere adwa prebi Momo number no 0240333176 0240333176 eno ene good TV no enimo no edino Nicholas Jan Boatin Vamos no share just akonai omobo nti obi asem kana kuma biara ikuta kotto ni asere wakoto seremo Sabu mi una koremo na ebetima twi mu biara. Hello, my daughter. How can you manage to wash your dirty clothes? I was washing myself, but if I wash it will be clear for me. But as of now, the person who help out for getting room, is the one who buy the one that we used to wash. Like a small window. Yes. What's your friend say? Solonko. Soloku. What's your friend Soloku? That you use Soloku to wash it. Yes. I was thinking about that. That's why I'm asking. Ova, where do you tell? You bay.
ana ye ofasi ofa akosem pa na akosem biase ya na de ye me ya ne se ofasi otimo ba bi okwaji nsuo no beton ese omukura pa ba fi se ne nsa de ne nsa ba akono nti enkofo ya omunsem mu kafa no ho nti ese ba bi okwaji nsuo kura se ma ne bi ene wa beton me ofa ozu da ko ai ne oba ha na no beche ai ose fa di obeye le di oto nsu mesema ani fra for asbaso kwa ai ofa beye ofa se o ma baba we 500 Ghana ofa nyame shira pa me ofa ozu da ko ofa ne di wo manum pa ozu da ko le di ankebebo ene ode ne wa ba nyame shira pa ofa sabre ne duru sabre ya ena Ghana for ya na mepe odo na ebe kira nkwala no ofa wo se wo hwe traffic mu a enkofo bi a udu ani eyero by force bebre kura dadwa ofa ya na mi bisa se sankura nti omu begina betre kura imu bisa bebre ebe ti ba tonzo kroma ti aso mu nton they say the oma ya no ofa force o mama kan kire ye wo nipa okofo omo ba adumre bia no abe 6 abeji ska no business e kosu kroma ya otu omo ka na kroma sabe de ye nua be ya na ye ofase na nse ni he ofonso obon ho modin so be waso onsra de o ntia ofa wo sha se no ni ntia e ma me fo na sebe so say me ne maiwa no mton pandru ba bia me no mu di agro pa ti me kwa me no mu di agro ti last me na na gay otonso anom se ai am sa nipa on tia po nom se ai o se on sresika ono abeye adwuma but em say enso ton se wakwasi obo mo ye ema no enna omo nso a omo toton ofa odo to sukura no ofa no so ya se menua ba bi we yikuru mo ba ne nsa we no ono so on de kura de ho na edi dem okonu osi niema eya na enwanwa but we say de eli ofa we yi yakram ye mo ahyeme so on de besere we dey say of Kofi Gyimah Ankona kan ye no say utena sidin a na otwa baye ya upam na enye ye na yen kanche mema ni bi over da de bia me ka o si mema de ne de ha over ma de de alele nkwa de wom timpa na mema ne de no kwaku ani kwaku do nsuru na no o se kwabrane asori eja hoko ba o yen kwala bi pa ye nua ba di wo mo ba ya nkwa no ho fe no ofanya asem kito na yo osuri uti na si enye ye ete se oba dwiru ho a uti nyame ase a enye ye fi se ofa me no ka sei obi kitesika sabi wo pe baby ofa wonya wo obi kitesika pa baby odi akwala ne beto wasisi awie na so wonya enso fa wohwa menu abai pa nkwala wodi o ma ba fia na e ya wo sem egura na fe o mu da je fe on na so kwabrane pa timine menu abai ya wo me producer abawa mane se yenya obi wo ha ai ababawa no asem no atona kuma se bi na mepe no kasa eba o maro se bi na mepe no enti ofa yensre yahwefo ne atiefo ye de Ankona de obetana a wo se nye asese enti ne babata sem bi wo ha ofa wo hwehwe uyi wani nso yi uyi wani enyi san medical ka just said bro for ye city for many guy enti misra wa wo bibi a onie asopanyifo amutie mo hwe yen asofo no mo hwe yen this is a time yen kire odo adi nkire yen kase yen krofo Ghana fo yen no mo ha se nkura no ofa mi twam no mo yirme a mitumi twa bia na ba ko bi wo ha ni tifa eche kokwa aka kuru ofa won de dendindi o udi agwa dado asa ekuta no ye ni awo e mo kaka me no ba ye mo adwo ya ja me pa twa fro se me pa twa fem ma brand secretary that's right ma brand secretary utim se asantini yes ohima anumre baby sabi me pa twa anumre de boko me wo Belgium wow na me wo eko bi a ye frɛ ye Royal Ladies okay na ye wo Belgium baby a ye wa kra kosi London ne Germany nyina ne ate na afibia ye donation okay until last year no ye donations Emma nipa bebre ni radio stations bebre ewo ekrom ha yeah na this time your donation ne de nanka aha enka yeah nemo economy na me ye PIRO ene almost secretary ni ade ti me de me tatie mo pa
Fise me so me sechreni me mampon suta ye sechreni ba o ti adehye adwa so wono no yai ne de yai na ye bo ehia kuma enana no abubo dua mu ayese nyini yes ofa na mu nsabo nkum di abekwa shut up wa bla mu shut ali fita bi nkan matadi yes sechrefo twa Inti me de metie mu pa inti show ba ko na lady bi ye abortion na obubu egu ho inti ye mare ho pa na de come pa ye mind be afraid na say o condemn no ti na eye me ya if say no kra na nipa yenka we ma 100 ya emu 99 de Namina huya mobwa yedi ye mubuengo ho. Nti ma me de tuko nanim say this time ye donation no ye ma okay na ye patrons enso eye mema. Ti me di video ne kire wo mu. Na ye adwene ba bia de donation ni ko nyina ba me pa wo ma cho say ye me yi nua ba no so mwa. Okay. Ti me ba ya na me fa cho me na stisia no. Yo yedase yenso ja haya ni gu and also odia betwa hey 96.3 nti we dey nya ne tintin bia we say afrefo mrekra na ye wia kakre nti wadaroma if ma cho we dey me ba ya okay royal lady say wo Belgium ye ku ma medin de ma fosi okay ye wo patroness ye wo discipline committee ene ye wo ye organizers ene ade ekono esuye pa na your donation sedem di kan ye no nanka na enka plan ho nenso no mesrei ti ya baya ne kuta ye Nsem €100 wow say ye de beboa ye nua ba no so ti pa choy ni nyami sta ore fama no be no we die fe MC amunya mame nyami sta munya mame oska we mi so bi mi pen bla mi hu nyami sta pa nyami insha one royal ladies Belgium yakopon insha bunya ze Mr. Lucy Kraka ho one Belgium for omdo so mame na ma mu nyina nyame insha na se yesuma odi aba ne dikai na aseda kese nkoma eye omom suma onso yeda omwase omhwan ye bre no so bi amaye ti ne o kan se yakopon hira mu na ba bia mu yifiri bia no yakopon enhyemo na mu nyame insha sabri bi ja kwa moako die na wo ka se wo nche bia bechi obi a bia sebe wo akude nkuya bi anase one real lili nkuya no mu mawo abi kura mekase bi na obeliu Facho mechia me mame me mame nyina na ewo Belgium na me nyina nso na abagana okay ti said me kan ye no ye free mampon suta ekro be ye free ho anensu pikro okay me mame ye free no bretu ba Ciao pa ma ciao pa mo finchapa chia mi kom fo nyina sanso na me chia Belgium fo nyina me chia mi kom nyina royal ladies e ma brand search na kasai me chia ubia nyame nso nhira mo de mo ye sanso na me chia mi kunu chia ne pa e fe no kodjo to ahene okay so me chia ne pa me mo fa de kwa me atwa ahene enti me wo fa no ukuru na atwa ahene bia wo atwa ahene bia atwa ahene chia ne pa sanso na me kase nyame onhira mo se me ye night na mona me demo ye adwuma kosi se me mo ponkra na masa repeat wow na nyame nhira mo se mo kabi ma obi a oni bie na mo boa mo bruhufo na de ontimi nka na asem so mo kama no nyame onya makase no ma mo nyansa ne mo nim de enkoso na ofa Kofi nyame onya okase amen kase de de nkeye sisi matale kura dodo no ankomi enti ma brasete minu aba Nyankopon hira wate amen hira yeda se peace ne wa besrae enti efie hapro no mabie ne dagwa e de ato ama brebia pebia
with me about no abisrai. Chomedas. Nyamisha. Bye bye. But Jose. Okwa won't me famenko. Dabi. Odokwe. Dajo. Kabu ne mo fe twa ne be. Dabi. Ofobaba grandma blofono ko edwa. Dajo me man ko susu bia ho. Eye. Oh, Ankona ho you. Eni na me ko. Sabre mami mie phone lines no ento me pa cha so be say we enua ba yi aya ubetumi dia fa 0240 333179 0240 333179 Edino eye Nicholas over 76 last Janbodu. Okay. 0240 333176 Eguti binenim 0240333176 eye Nicholas Janbodu na odi atoso na ababa wano ninsa ebeka mabie phone lines na tuma frɛ for mumrem 03220 09665 03220 09665 and 03220 09621 03220 09621 and number we and your dema Ghana for omo abruchiri Ghana for mo abruchiri number mo be frɛ afa so 0249 340 295 abruchiri 0249 340 295 ofra yebefa na ye no aitwe nkomo. Hello Pacho dini baby akasa free Pacho dini Richard Jama Stavre. Hey Richard no on wo fufu me edi majo na majuma fa mo ye enra krante na mo ambere no honya zangedwa no na mbafu ya dosu yi o pa Rich me charge is why Pacho mete on me ofa se akua mami nti o yo Pacho asama di kan me kan ho asam kakra nsam si o asam no odin oti ofi o kasa wo nko a ba bia enjoy Yankopon be fa mo so ama ne ho ato no pa me da wa se me chia otie fo ni na so yo nyami sure papa Richard okota abre jamasi tabre on the pounder. Hello Papa Kofi Gyimah Ankona the great. Yes sir boss udini baby akasa free. Oh what the wow this you Jepita Heba papa na me ye award of yaso no oya ya name na abade mo Rossi who ya no aba Jepita itio Matipa na me ne odua fo na wo o the TV and we can aba no ya di me chake adua de mere ya papa na o ye gas e obi papa no yes me chia no papa na o de le benya se ni atoro no se do mu nyansa na sana me ba do so mu nyansa sa you open your